Javnost ostala jako tužna kada je isplivala informacija da je otac Jovane Jeremić, nažalost, preminuo. Jovana Jeremić je i pričala prije da otac joj nije baš zdravstveno najbolje i jako je bila tužna, plakala je u mnogim emisijama, a ovoga puta saznalo se da je on, nažalost, i preminuo. Juče je umro moj otac, danas poslije emisije koju sam vodila dostojanstveno tako da moji najbliži saradnici nisu primijetili, ni publika, sahranila sam svog zaštitnika. Umro je jedini muški princip za kojim tragam cijeli život. Tata, danas sam bila prva, kako ti kažeš. Sine, pa taj rejting ne može u ekran da stane, probija. Najviše što muškarac može da uradi za svoju djecu je da voli njihovu majku. Tata, hvala ti što si gledao moju majku kao malo vode na dlanu, bio si njen gromobran i zaštitnik. Volio si je više od svih nas, ja sam zbog toga i takvog stava tebe voljela najviše. Mama ti je uvijek bila prva ispred svih, njen osmijeh je bio tvoj akumulator. Moj otac me naučio da se brak sklapa isključivo iz ljubavi, da su ljubav i poštovanje osnova zajednice. Sve probleme su prolazili zajedno i uvijek je bio uz moju majku kao i ona uz njega. Nikada je nije napustio, nikada je nije prepustio slučaju i uvijek je bio uz nju. Napisala je između ostalog Jovana Jeremić. Javnost ostala je jako tužna, takvi su bili komentari na društvenim mrežama, mnogi su joj dali podršku, mnogi su rekli da su tu uz nju i mnogi su bili tužni zbog ove vijesti koje nikoga nije mogla da ostavi ravnodušni.